Lagi jadi gula kun bangisi kun ngantos kiai. Lagi jadi alhamdulillah kiai ampun ke Khalil Yasin ampun Rabu maka gula ban panjenengan sehingga jauh ke Khalil hadir ke tempat Kak Dinto gula ban panjenengan niatin ngaji ongku nong mateng deh itu panteng ke Khalil mun parlo ke Khalil patakar keteter pancelain iya nggak ngaji lagi kemarin kau gini tak langkongnya enjere langkong dia hai bila ajak seneng ke beliau ni oh dengan tawaduk luar biasa itu kita terlanceng umur itu kemudian para penceramah saya kapi kali ini kebik tibi aniki benih dia selalu dia kata lah langkong dia dan dia hai banyak selong hai ni kau ni lagu India bu okey gua sampean coba tengok di YouTube ni kan tumhe ho mata mata tumhe ho kok Embur gula gini. Tumhe ho Bandung. Coba ambil dikit buka YouTube ke hai. Yang sukli kebian hai nyanyi India. Aku tak keluar tumhe ho mata tumhe. Saking dari hebatnya nyanyi Indiana hai. Sampai ning India nyanyi nanti kata ada. Jadi saking dari hebatnya hai nyanyi India. Sampai ning India nyanyi nanti kata ada para rabu. Jadi ini kerja ke India, deportasi bilang India ni. Dan hanya nyanyi India, tapi saya nyanyi India ni kata ada tahu ni. Oleh alamat di kamu ni. Hula ni kan, bagus semua lepas dina. Ngi, yang makin lepas juga aja pong tempo na budak muncang. Bulan di beri ngadak muncang bulan ngang gitu tu. Oh mau. Okey, anak karena makin gula sudah mulai disingkirkan sama kehai ni. Okey. Ibori gula oncangan ni banyak. Ketika kehai ni viral makin tak patih berdering cenguncang ke tumpo. Jadi gula ku macam makin kiai nakin ngobu seher ki je gula ni kena dia. Buat mon saya ni tak je. Cak lambak gula oncangan banyak kapan kehai viral gula bah orang bertada ke rumah. Sekejap bah kehai. Oh, ternyata kehai ni makin cak kalian bertega ke orang. Maaren ke orang ke pun. Yuk mereka nak sejak jual kapi. Berarti ini kan dah mulai ngalah anu nagu dan ni penki. Makin kehai lengki baba. Tak langkong gay. Kulihat tas gay. Tak langkong. Lengki asal ngajunan. Lengki ngak ni kenapa nak boleh buru mari ngaji ke kehai ajunan. Ing lengki abolong. Dari orang saya masuk neraka gak dinto. Tanya aki ternyata ada satu man tujuh ben kiai. Mun tujuh ben bajingan ben maling. Saborah beni bajingan Madura, bajingan luar. Karena mun bajingan Madura ni kata pada ben bajingan luar. Mun di luar ni mun kocak bajingan konotatifnya negatif. Apa nak boleh ki ibu to tengik. Mun Madura ni kan maki bajingan do ba cuba. Cek Madura ni angko bajingan, banyak bangsa bajingan, belater bajingan. Makna Madura ni mun kocak bajingan saya aja ke kiai. Mun bade kiai bade zuriat kanjeng Nabi cocok bajingan saya tak terima kado. Sampai di bade bajingan sampang keluar arek gara-gara bade orang bade iman langkah dinto congocoh zuriat Gusti kanjeng Nabi. Kule pikir to dus karo kengnya mana cang goreng ustad. Keng mun bade katrona kanjeng Nabi enak-enak kuda tak bengal sing ngaji caruk. Icak kule ni kene efetes. Ara begini kene cak odi. Bah nyaku jerangkong ngese jerang mare. Wah ha 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 hai kok. Pakai kene menurut dia. Abtinan di anak kiai. Terus bebini kiai. Terus ini pas ibu kiai kan kok deh. Bener mun kiai enten. Bebini gak ditu kiai. Bener mah putra nambian mate gak ditu kiai. Bermaksud ah. Abdi na tero oni kakak anak seberi kopur kiai. Wah,
Unreng tua. Abdi na terowongan alin na guru kiai. Kaya nga napa. Nyo na malamalan abdi na kiai. Oh kiki. Kaya pon kihasan. Bi kihasan orang bani kay beri malamalan. Napa malamal na? Beri malamalan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kabaca ibu. Ampian muntala kala nang ale dia kaputra na si bedaya alam kubur. Jo ambu maca Allahumma salli ala Muhammad. Orang lamba ni kan magiging Allahumma salli ala Muhammad. Yakin bas. Aiki kiai. Aiki kiai. Ya menakana tadi ya. Ada habis ke kiai. Ke kiai si kama bisaos. Ambian bolan andi masalah ngak nikah. Toko tak pati laku. Ada habis ke kiai. Bi kiai abdi ni nyona malamalan kiai. Oh ki. Ambian maca salawat ki. Allahumma salli ala Muhammad. Bianting na debak keluar, pangucap. Iya. Engkau riberin lah ngalak Pak Ibu pakun tak lem. Anori aja. Beri bismillah kadang ban kiai. Aduh, cek bismillah bagi kengkau. Cek engkau jet lari berin, engkau jet lah ngamalaki pitong hari pitong malam pakun tak lem tek aja. Hei, solawat saya keluar dari lesan kiai, saya paringin kiai, ben solawat saya len ngabasi Google loh ban, tabat deh jo. Solawat saya keluar dari lesan kiai reng alim, ben solawat saya keluar dari colon Hairuddin deh, tabat deh jo. Mantimun keluar dari lesan reng alim, bocongku. Mangkana rapak geni ka mas tatedung embu geni ka. Mari maca selawat tak itu mujak berempat tatedung waktu na tedung geni ka. Sereng embu panika panganale dek ka bedekna anak sebedi kopur, nganale kala ben jelas anak sebedi kopur panika pengkot tanah ngaben malaikat kalentong si anya masoko dari tas cetak panika selinin eter sebulok atung lontung si anya maanan panika. Tolong iya nangi kitab ada long tolong naraking ngari tambahin kok. Maksudnya ro ya lontung ra bokon lah. Di do dem muni selene terro kana. Aduh. Embu ngabezeki anak atung lontung tersiksa ning alam kopur. Sembu panikah nangis nangi mimpi takar segunan. Sampai jogong pakun segunan. Aja habis ke kiai kaki Hasan, intar kaki Hasan, aja habis boleh. Ani kapakun ki molar embun nih. Iya tay ngari aja geng. Tak tahu jadi ngapa geng kok. Iya nangis rapun kan nama yuja urus masalah jadian. Assalamualaikum. Badan apa bu? Derem bu. Derem kabaran alambian. Nganalim bian kanan. Aiki kiai. Derem mana nambian? Aduh palang kiai. Anak abdi na palang kiai. Arapa? Anak nambian. Aduh anak abdi na kiai. Tanang ay bengkot kiai. Sokon ikelentong kiai. Iya mun tabalik. Iya tina darap aja. Mun ikelentong tanang, mun bengkot sokong. Iya aja kau sedeti masalah jadi pokon ingat jadi orang maksud itu alen doh tanah itu alen gitu kayak dari tas kita kakak itu iselin ater sepanas kayak adu alontung anak abdi lagi kayak Hasan nih kapal langsung nondu pak mular kayak Hasan ngiding cerita nembu senangis nganalenan doh langsung mun gula benembian makin cerita ini nggak gini kan bagun nyengir. Benian ben Hasan lamba ben Hasan setia tak bisa saja. Pakun berarti nyerete pakun. Akhir lagi. Akhir Palembang. Ke Hasan mular pakun nang itu lum. Santrena ke Hasan norok mular dia. Mari pun Palembang oleh berempa malam pas ke Hasan tibi amimpe sekalan kini kepas. Ke Hasan amimpe nganalein reng bini rat. Iya jadi rah pokon atin area itu tuntunin ingat ratur wah
mangin sabak naneng ekor singgasana sangat mewah. Jutoju sering bini man. Ke Hasan nganalain reng bini magi tepat mimpeng langsung nunduk Ki Hasan. Mun Hasan na mabaan jadi. Mun Hasan bagian katanya murah boleh. Aja dia makin nengi mimpi ngosor kan bini jadi. Domba lah. Oke Hasan nganalin reng bini nengi mimpi nunduk kok. Sampai reng bini bani kasih nyapa ke Ki Hasan. Ki Hasan, boh, mak kenal kamu kok. Panjenengan tak kenal ka abdi na Kiai. Punten. Dan kau tak pernah ketemu ben sampean, dan kau tak pernah kenalan ben sampean, dan kau tak oning je sampean ni ke pasir tak oning. Dan Ki Hasan. Ki Hasan. Abdi na Ki Hasan. Pot anaan orang bini si ajabis ka panjenengan beriin ya. Abdi na anaan orang bini si ajabis ka panjenengan di panjenengan ibri mal amalan sholawat. Wak buktena cek mon orang sebedana nang yalam kopur sebedana nang yalam barzah nangaleh dek ten kula ben panjenengan sebedana nang yalam dunya. Maiko ca alam barzah polana alam perbatasan antara dunya ben akhirat nganaleen ka alam akhirat nganaleen dek ka sebeda alam dunya. Ingat malam mangken almarhum Liawi sareng almarhumah Hatimah mangken nikah ngolatin dek ka gula ben panjenengan malam mangken. Temu deh. Sap jadi jarwa. Mak bocor ngaji sejan almarhumah can Hatimah. Ngoncur kana. Ara lalas songara. Se beni jan gul jan ariya ya. Jan almarhum Liawi. Jauh naruyo. Keng bunga mungkin. Nganalin lo. Lagi. Abdina anak orang bini se acapis ka panjenengan sepa paringin ben panjenengan paringin malam-malam sholawat. Ki Hasan langsung ngajawab sagalan genika. Kiai pun Rabu pun mari ada pun. Ajawab mari genika Ki Hasan elu ngabes temor boleh. Kok tepan remser ngabes temor boleh. Marah kana kok jek kebelun lagi kana. Jan Ki Hasan. Oh, berarti embu nembian carpak ini. Embu nembian lecek ke kula. Iya menengi kitab lecek kun bening ngojak carpak ada Ki Hasan ngajak debu carpak de. Tina lah talocor jadi kena. Lecek embu nembian ke kula. Pon apa Kiai? Caan embu nembian ke lentong. Caan embu nembian bengkot. Caan embu nembian selene neter dari tas cetak. Mak lecek embun ambian ka kula. Sering bini pas motor kegiatan punten Kiai punten Kiai embu setepana mimpi abdina gak bisa Kiai abdina jet lakar capo ketika disaungku Kiai abdina kelentong abdina bengkot Kiai abdina beri yeter dari tas cetakan itu abdina alontung kepi sakancaan abdina Kiai orang Pak Ratos kak itu Kiai seesek pada ben abdina. Mari embu amimpe Kiai apa napa mak mari embu amimpe panika pas bedereng lake lebet deneng tas kuburan tak uning cek pasir raja dari kak dimah pokon bede orang lake neng lebet di atas kuburan pas neng sakecek tidak berak iya apa tuh berak apa tuh temor kau tak tahu je iya pokon neng reka nama yuja urus mun jadi ya tidak iya jadi ya lah debak atas kuburan neng gelu pas bedeke laki ka ditu Kiai debak atas kuburan pas maca selawat sebaik Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah tak langkong Gusti kenjerna selawat sesabaik ka ditu Gusti pada Pak Aki ka ahli kubur sebede tempat ka ditu Gusti abdina Ki Hasan sakancaan abdina sering Pak Ratos seseksa panikah bebas dari seksaan gara-gara selawat sesabaik saya tak uning ke orang kak di masih akhirin sabaiku
lepas dari siksaan. Wah, selawat. Mangkana gulaban panjenengan montar ka makam, aziaro ka makam apa saya Nabi Saos, cek lepas dari maca salawat mun lajek kaburuna, magikun sabaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah kenjarna daripada pak ahli kaburna. Nggih. Muni bagian nyambi Quran daerah. Muni nyambi mbi ke Makkah. Mangonem mbi. Nggih. Pas tak nyambi patokan. Pas tambare pangger kepaya senang. Ada sendi paisan gitu. Ngi kelengian. Sapa kana mikot kok kana. Sapa kana? Mangkana aja beriin enggak gini aja lagi. Duh, selawat. Mangkana mulai gelok nih. Apaan saya kira maki. Lah jelas bunga lah. Benikun saya kedua saya bunga, benikun bengatuan saya kedua saya bunga, bengatuan gulaban panjenengan malam mangken nih bunga kakapi malam mangken nih saya longku kanto nih perak mangken nih kakapi nih benikun nih kanto saya bunga kakapi saya beri kanto saya bunga ya saking bisa ngubungin keten kau lah guru bengatuan ambian halo ke panjenengan ke hai engki anak bagi mbian saya mulang manggen ke iki talangkong ke babak abidan ke gula seneng apa seki nak foto gini ke bah ngaci nggak gini ke kiai gula seneng ya neneng anu bunga manggen kiai saya jangan saya bedai kopur jangan saya bedai dina jaga hairi mabida bid kelu ya saya yang setia odi neneng itunya ya saya itunya bayi potos jadi bid kiai ampun rabu tanggi jadi gula kun pengisi kun ngantos kiai jadi alhamdulillah kiai ampun kiai Khalil Yasin ampun Rabu maka gulaban panjenengan sehingga ujau kiai Khalil hadir ke tempat Kak Dinto gulaban panjenengan niatin ngaji ongku nong meteng dari itu panteng kiai Khalil mun parlo kiai Khalil patakar keteter pancelain ya nggak ngaji lagi kemarin kau hadir. Pon dari dan gola sekali itu bisa os, kakorangan kacang golangan katopalan seterusnya yang sepora umpama bener-bener mengikuti ilmu barokah manfaat dan gulaban para panjenengan seterusnya. Wallahul muwaffiq lakum bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.